akiriye telefone y'umuntu ntari buvuge, arambwira ati Kasejizo, aya makuru nguhaye ni impamo. Umudefanseri akaba kapiteni wa TP Mazembe ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, breaking news. Uyu mugabo ubuyobozi, umwe mu bayobozi yamaze kwemeza ko ku murongo wa telefone ko uyu mugabo witwa bakunze ikipe ya APR. Reka tubahe ikaze cyane kandi tubifurize kugubwa neza, mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu n'amakuru y'imikino ni za breaking news zitandukanye tubagezaho umunsi ku wundi, kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya mbere cya siporo hano mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Niba udukurikiye none ahangaha ukaba utarakanda subscribe ngo wiyaboneshe winjire mu muryango mugari w'abadukurikira kuri uru rubuga, iki ni cyo gihe kugira ngo ibintu bigende neza cyane. 5 kuri 5 breaking news. Banyarwandakazi, iyo mfite amakuru ndishima. Cyakoze reka mbabwire, abantu bo muri APR reka tubashimire pe, nabo babyumve. Abantu bo muri APR ni imfura pe. Abantu bo muri APR za 2008 za 2000 kangahe ikipe bayishinjaga kudatanga amakuru, ariko noneho niba bigeze ku rwego umwe mu bantu yihamagarira akavuga ati rero reka mbabwire, uyu mukinnyi yamaze gutereka umukono ku masezerano. Ikipe ya APR ibintu irimo iragenda ibyoroshya gake gake. Munyemerere tuyishimire bafana b'ikipe ya APR, munyemerere muri comment mwese dukomera amashyi ubuyobozi bw'ikipe ya APR burimo buraduha amakuru meza mu buryo bworoshye, natwe tukayababwira. Mureke tubakomera amashyi pe. Indabo zabo turazibahaye, ni ukuri muri abagaciro gakomeye cyane, murakoze cyane. Mbere yuko rero mbabwira izo za ndani ku murongo wa telefone, umuyobozi ntashatse kuvugira izina hano ubwe yemeje ko ikipe ya APR yamaze gusinyisha umukinnyi, bitari bya bindi ngo urabona ngo hoya. Umwe mu bayobozi b'ikipe ya APR yemeye ku murongo wa telefone ko umukinnyi wa mbere w'umunyamahanga nyine yamaze gusinya, bitari bya bindi byo kuvuga ngo ibiganiro ngo ibiki ngo nibiki. Ndaje tubyinjiremo rero. Hanyuma bakunze b'ikipe ya APR Football Club, mukurikira ibiganiro byanjye umunsi ku wundi. Wenda ushobora kuba wumvishe kino kiganiro bwa mbere kuri iyi sheni ya YouTube, kugeza amakuru y'ikipe ya APR atarimo ikintu bita ibihuha. Ikintu bita ibihuha iwanjye shira biraruha. Ku munsi w'ejo mu kiganiro twabigarutseho rero nk'abakunzi b'ikipe ya APR, ariko by'umwihariko tuba twavuye hano kuri KSTV Rwanda. Dufite groupe yitwa KSTV Rwanda, n'ubundi tuganira amakuru y'ikipe ya APR gusa. Iyo groupe iyo ushaka kuyinjiramo unyandikira kuri 073 99 12 18 ukambwira ati Kasejizo, ndashaka kwinjira muri groupe yacu ya WhatsApp. Kubera ko rero iyo nimero rero nkoresha mu buzima busanzwe, uranyandikira ukansobanura ukambwira ati mvuye kuri YouTube yawe, ndashaka kuya muri groupe ya WhatsApp. Impamvu gusaba ibyo bintu, abantu banyandikira ngo hayi ngo umeze ute, ntabwo nahita ngushyira muri groupe utansabye kuyijyamo. Kandi biba byiza iyo unyandikiye ugahita umbwira icyo ushaka, kuko hari igihe unyandikira za hayi n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye simbiha agaciro kuko nyine urabizi umuntu ntabwo ndi mu bantu bihutira gusubiza nimero ntazi. Uranyandikira, niyo mpamvu kunyandikira ukansobanurira ari byo biba byiza cyane kurushaho. Ubwo nyine tunasuhuza n'abantu muri rusange, abantu bari kutwumva baturutse muri groupe yacu. Niba uturutse muri groupe yacu, ikintu cya mbere ugomba gukora utandukaniyeho n'abandi, wowe uri umunyamuryango wa KSTV Rwanda. Niba uri kundeba none ahangaha uturutse muri groupe yacu ya WhatsApp cyangwa se uba muri groupe yacu ya WhatsApp, ntukajye ugenda ukora ikosa ryo kugenda utalayikinze ikiganiro na comment. Iyo umuntu adafite icyo kuvuga ashyira udutima tw'umukara n'umweru muri comment. So nibyo ngibyo rero nashakaga kubabwira.
abantu mufite nimero yanjye, iki kintu ndagihamya, abantu mufite nimero yanjye, kuko hari ukuntu mvuga amakuru wenda hari undi wayavuze mbere bakavuga ngo kasiye jizo ngo ujye ukotinga. Nabonye abantu benshi banyandikira muri comment ngo kasiye jizo ngo ujye ukotinga Taifa, ngo kasiye jizo ngo ujye ukotinga Mutangazaje, ngo kasiye jizo ngo ujye ukotinga ngo Rugaju. Abantu mufite nimero yanjye ya WhatsApp ya 07399118 mureba stati zanjye, mu ntangira ubuhamya hano muri comment. Ku munsi w'ejo nanditse ngo iki kuri stati yanjye? Ku munsi w'ejo nanditse ngo iki kuri stati yanjye? Reka mbibasomere kugira ngo inkuru ngiye kubabwira hatagira umuntu uvuga ngo ariko kasiye jizo ngo wajya ukotinga ngo ibiki. Reka mbibasomere, urumva? Ariko abantu benshi ngira ngo murabizi stati, urabona ko n'amasaha 24 yararangiye stati yavuyeho. Bivuze iki? Bivuze ngo inkuru yanjye imaze amasaha 24 arenga. Naranditse ndavuga ngo umuntu ampaye amakuru arambwira ko hari umukinnyi uri Kigali, ambwira ko ari umunyaburkina Faso, ariko yanze kumbwira izina rye. Iriya stati nkishyiraho mu masaha ya nimugoroba nibwo nakiriye telefone y'umuntu ntari buvuge, arambwira ati kasiye jizo, aya makuru nguhaye ni impamo. Umudefanseri akaba kapiteni wa TP Mazembe ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, breaking news. Uyu mugabo ubuyobozi, umwe mu bayobozi yamaze kwemeza ko ku murongo wa telefone ko uyu mugabo witwa Amadou Kone yamaze gutereka umukono ku masezerano. Ntibikiri bya bindi by'ibiganiro ngo urabona ngo nyine ngo turi ngo tumeze gutya, ngo tumeze gutya. Reka mbisobanure bimeze bite rero. Uyu mugabo ku munsi wabanjirije uwejo, ubwo uyu munsi ni kuwa kane, ikipe ya TP Mazembe, sinibuka ikipe yo muri Kongo bakinye nyine, bari guhatanira ikihe gikombe, hari bya bindi by'amazone muri Kongo bakina. Uyu mukinnyi yatsinze igitego mu bitego 2-0 ikipe ya TP Mazembe yatsinze. Nababwe ngo ni kapiteni wa TP Mazembe. Uwo munsi rero nibwo yamanutse aza gutereka umukono ku masezerano. Uyu mukinnyi kapiteni wa TP Mazembe witwa Amadou Kone ntabwo bikiri bihuhangara avugwa muri APR, yamaze gutereka umukono ku masezerano y'ikipe ya APR y'imyaka 2. Ni umusore wavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 1998, afite imyaka 28, ni umunyaburkina Faso, yitwa Amadou Zone, kapiteni w'ikipe ya TP Mazembe, umukinnyi ushobora gukina umutima wa defense ariko agakina no kuri gatandatu, nk'uwo umusimbura mushya wa Nigena Clement. Muhaguruke dukomere amashyi ubuyobozi bw'ikipe ya APR. Mwese abakunzi b'ikipe ya APR, abakura intare, mwese rwose dukomere amashyi ubuyobozi. Niba ubuyobozi bushobora gufata umwanzuro wo gukura kapiteni w'ikipe ya TP Mazembe muri Kongo, ikipe iri mu za mbere zikunzwe, iri mu za mbere zikomeye muri Afurika, ikamukura mu ikipe ikomeye nk'iriya ikamuzana muri APR ari kapiteni wayo, ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, ubuyobozi bukoze akazi katoroshye. Muze tubuha amashyi, ariko munaha amashyi na KS TV Rwanda ishobora kubagezaho amakuru nk'aya ngaya meza cyane. Nari mfite iminota mike rero kubera ko ngiye mbafite kandi kazi ngiyemo, munyemerere nsoreza aha ngaha, mbashimire cyane. Ariko iyi profile iranshimisha yewe we, nari nibagiye kugenda ntababwiye we, Hussein ari gukora ikindi kiganiro we, nari gukora ikindi kiganiro, ibi bintu ngenda ntabivuze. Bombe umukinnyi w'umuwinga, reka manze murebe amazina mba nagiye nyibagirwa gake gake. Uyu mukinnyi witwa Kudikana Amani ukinira ikipe ya Afad Plateau. Uyu mukinnyi wavutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 afite imyaka 27, nawe aragera mu Rwanda, ntabwo yanyemereye ko yasinye.
ariko yambwiye ati ni umukinnyi wa APR 2026-2027. yambwiye ati Kasejezo, hari ikintu mugomba kumenya muri transferi igira faze zirenga 10. faze yo kwerekana umukinnyi kuriya mumubona mu ijezi ni faze ya nyuma. bivuze ngo abantu bari kwibeshya ngo APR ntirasinyisha umukinnyi kuko itaramwerekana ku mbuga nkoranyambaga yambaye jezi ya APR, ariko iriya niyo faze ya nyuma ibaho muri transferi. arambwira ati iriya faze nta kivuze, biriya ni ukwereka abafana n'itangazamakuru, ariko diru nyinshi muri APR twarazirangije. yambwiye ako kantu numva nikanze. kubera ko mfite iminota mikeya rero munyemerere nsoze, noneho ibindi turaza kubigarukaho nimbona umwanya mu kiganiro Evening Drive cyangwa se mu bindi